giờ chúng nói cái người gu đi lấy cái Haiching Newme lai song reng ram cái nó chẳng là sinh cái cái gì làm ra hàng cái chúng nói cái sum cái gì i Reverend Ngaubui Riame nhiều about district area pastor này cái nó vậy rồi càng sự cái này ai sẽ tiếp tục cái gì ai sẽ làm cái này sunage aja rau kai ba kia patkara bodi chi rang ga si bam rabat susum rachang na sing bepe Haiching Newme bepe zenen lui ngambe zai to poison dei hulan Presbyterian Church Laisong Haringram Dima Hasau Assam Sulung be tingkum haze kravizminye kapeke kum sangketsa high school ze suruk setesat pa Christian guta kum sangketsa high school ze setesat sekana golf service part eba haze kat hatsit ke kum sangketsa high school ze setesat suruk Patsuka hagya ba haze kaise kana Kazin ke kum sangketsa high school ze school zana lai song hareng ram je pa leader thera lam theda sai pa thegu kum je kum sangketsa high school ze medai gina school ze ye na chu ha keng na sim pe hangya ordination te gai ba hasi karel ze kana ke hasi thau kum sang na ze karel ze sna zana pa kring be sau gai di ban ting hezi kai ze skui zana pe ke zana ka zin ke kum sang na ze kre skui khane chalang sambam ige bam lao za idu ningui ge bam gurai John gospel proclaiming dum madai that the Reverend Ngaubui Riame Yalaba district pastorate they Krelsesuna ngike kumsang nazet kai sungai me pai num kamle riame benai hiki baume sunage kakulme ya hey klumle hulang aja ran ye dei pai ki sia di we